Yeah, mumpe aba. Na brand bia mo twa ye insist spiritual hospital there e adesua platform. Obo ade Israel. Abusua ene aba besua de ano oden. Edu wura sunsun semu ade bia wate pen nanso wonnim se de sitie. Waka to se de bete ne nkane no mo me amfa no nto. Se sei nyame ayado ye nyini. First de esusu ade entime nkenkai, ne entime ntworo. Se sei nyame aboa watimi akọ school. Wotimi kenka wotimi tworo de a emfa de obi ka kire wono mfa nya adwuma nemo ye research hwehwe niam mu na so ye nipa ahonhom wo wiase omo wo wiase ma nipa wo nyame ama ahonhom amamoa obo ahonhom ma nipa enti everybody is entitled to join his or her spiritual being enti ma na nya o se honhom ye obi dia atere me che ona se enti ne ye ba bebo wura honhom ni ahwade bi because obi kura ni mo ya ka spirit obi spirit ni wiase obi kura se spirit bi ani ho enya no kure until one word so ni wiase ote no no anso sore one nam no eno ano aye okay na wo nipa kura won nam wo ye spirit nipa wo ye spirit wo ye spirit anka ada wo ntimi so da ye ma na yi enti a word to wise is in the north ya me insha I was your me did me dey ho chia me dey major prophet Asopoko Dako na afidikasi awei eye Kumawu TV agentre ha e wo wiase afana nyina na goprama yesua so de friend the spiritual hot seat and na any atena so nti jebre na tweme mame na me homra be ba e be twen kobo e dasi
Abusuafo ya na wonyina asibio se wonya e ho adaje ne yakwaje nkrato aba ene ya ba besua de menua wate enkomo bi last 2 weeks ya tra ha edi emoti ya ho nkomo na emoti ya ho nkomo na yedi ye no ene ye to aso na ye wo honhum bi a ye se friend Jean anase Jimmy sometimes ya na nkrofo ta aposhin edi ma Islam anase nkremofo oka Jimmy a se nkremofo honhum no na Jane no kwa ye de wo ye angel wo ye bosom wo ye de an ye nim se de Jane no ote wo ye asase bofo wo ye mframa bofo wo ye jabofo ana wo ye nsuo bofo eno hu enkomo enene ye ba bedie na so her title na ya title na say differences between dwarfs and jinn enti jinn no akasa wote ne nka no sa jinn no eye nkremofo de ana na ye misa sasa nkremofo de a onyankopon ote ase ana so bo ne so na asase no ne fo ba bi nkremo ana ena okobo ohun bi de sesa ahun we de nkremofo nko ade a na omo ye powerful na omo ye powerful se no musitie ene ye wuram enti mato be safra ode hunu ni sunsun nipa ene ode suani na toke ene oba bebo ye chiru bedase nana enwo akwaba ayo jeso katachi nana de omo fe de woso mi suesua aso o de no me sua ma ma na aso wasi se akonfo ho be nyina ma ye trick fo nko a na ai nwa first so na ke akonfo wi ase na komo ye mpenifo ba ne asa young boys ne ba be je adwuma na fa adentra okay won say tete no na sabe obi e konfo kra na on time me fi na timure yeah but ne wi ase na sesa ti akonfo be fi du pempen so bi akonfo eso ye be fi so what I say edu e kra say mentwo no ukọ Bible mu a John the Baptist no enyame fo na so no e rasta man no e rasta no antifi no timure no tinsu ba sa asem ba ugo so o free wure no obedu and John the Baptist o ti ase a kwe ka so e konfo sanity ba obepie Bible mu de o ye de kan no kan ono e konfo e konfo say ne we so for now ye rasta because of konfo that's right asemo and you know they say no abosom no so we say so so fa young ye panimfo o ye na yesu didi o mana mo ase that's right and abosom so fa wa bosom no be fa wo no ye panimu bosom ne pani o ye pani e di say say akwa ketu obi kom na e akwa ni so ba bosom no ti akwa ni mu no oso onya ti eni do na tem rofo okay insana ya na ti na me dase toke de o hia introduction bi ya because me kasa me ya wa hwe betwetwe kwa kura social media because say me ndim se me ma se wo mu ahim say ye yo wo mu ahim so aboy obidi okay say me kasa wo mu ahim enyi yi say wo je ntre ha bi wona ni petitru bi ebenya crash na me de obi ho asem de enya ne kana sabe abibi man say ye na ye boa ye ho okay ade ba ko mesua ne se ene DJ enafom ti se obi fa kwamboni so obi fa kwampa so no ti medru so na wi ase nyina atudi na chi a don't try say me pese me ya na me keka ni pa no nsem de ne ba fom okay se wo ti say me betra afidie so okay o fi nyame na okay say na me gu anim ase ya na se o ba fom ba che betu ya meka yentia oka we ne nyansa say me before you sua ti me platform yi ye nka obi ho ase the issue at hand the reality because someone at those we obi and obi so someone we enti some be jai someone ka na me ko obi ho asem a emfa so we me enti na me mo akwa ba bi o be jo si oburu katachi me nim so ya komfo no kre ana ye Kristo ni kanena na me sakra na me kwaso ba me sakra die mai ko kanena na sakra me sakra die na me kwaso na me Kristo ni ba say is ya masakra eno abe komfo obi titi bi won say akọ mi nya na ni hware koto ba ai obeti ase mi chire mo obeti ase okay obeti ase eno ba de ase last 2 weeks maybe service awo akọ mo asem kwa fa so ma wo be ye komfo nyina enti na me pese me wura aha say obi o hwe
na pese wo ni pay ya me no edi nkomo ya ukọ YouTube so a Samdakus TV Samdakus no spelling ni SAMDACKUS na the TV no asoso edamufo a ewo YouTube so sesi obetimi so asan so ahwe ewo Facebook ya Kumawu TV on Facebook Kumawu TV live me pa cho won sabeka obetimi ahwe baby a anasa okọ Google so omo application bi wo so e friend 2C TV sa 2C TV no Kumawu TV esa so da so bi enti wo bowura wa e won so ko betimi anya yi enti obade nsura obade anya okese enti previous commander me na top K boy ya eye moti an wasem no o say I have so many dwarfs that is the title okọ abehu na top K the profile e ho enti na me nwura the profile no enti na me brere ya desua enti ye nwura mo ntente matipa me da sibio na se ebi a obi ani ebeje ho me nka so obi ani je ho ebi a na obi ani beje ho se ankomo e betwetwe nti ahin fa na so bi hwe wa o na na ba so yes se o hwe na top K a ja me de my say be abeno baby I am trying oh hwe na top K abu na top K masi okay masi kuti take kuti okay take kuti na uba maso ye na maso ne take take kote KNUS okay kuti ena no okay is the bi obi hwe me na so pese bi a one me ni how bi I had a done so the done spiritual I be a hand bia of Fremia the number is 0547 75 36 36 03 0547 75 36 03 of rest our number we are okay in some numbers need to okay other ones also no TV screen here you can say okay see no okay other ones so Premiere nkomo bi obi a na me medase pa nana medase last 2 weeks here kan moti an wase o ma ye hu se de moti ate yeah first nanka ye nim nanka nipa bebre nim se moti ye ntientia yeah o mu na ye se de nipa nan ehwe ni mu de moti ana na hwe kire na ne nantini mu oba bedia enti onanti aso o kore ni mo so oba na ti wontimi ehunu ye so mu ye ntientia but o be kire mu me ye hu se moti can be any form o mu nyentia yeah ebi soso ebi wowa ebi nso yetietia se de nipa tie ya enti o me ye hu se de moti atie ana o kire mu nso me ye hu emoti atena bia o se bi asante fo se de ye wo asante ye wo mfante ye wo wei tribes bia ana tribe bia o moti a o ma ye hu sa ana pro bia nso o moti a ana wo kire mu ma ye hu ba bia emoti atete ebi tete abotan ebi tete nsuom ebi te asase so ebi tete nuyam ana se nuya so na ade kwayem o ma ye hu sa ne ma nyina mate ase na ye wo entity bi so ma ye friend the gene ana sa gene na sa gene no normally ya de ta tese ye se nkremofo pa na do mo ye adwuma sa ho na gene no omo asam te sai me da wase se mejo etinya no ne akwanya no so meso me kasa okumoti ya mesha asedan kan ani watifo na mahwefo na amen on se enkremu som no eni ya konfusom anase na nanu som e bobra okay ena adi bia kosiko ko de ba ibi opolish ne se ne be ya wo bibini anase akanni ontimi ko so ada se ko mo ye bone ko mo a ye bone oye ne se abosomsom ne na nanu som no ani de enya bra that's right enti obi a obe adi bia se mfa se eye bible or quran bia no eye konkron okay so ada se enti se okaka se motia ewo bia quran mo eno ebe hard ni enti no ebe ma ne din bia eye sonko a sai din no ye boss ai din na eno ye different from motia okay but genie any you know the same thing genie ni motia they the same thing sir menim sir motia kwasi bro ni friend dwarfs ana genie no so mo ma ne din a eno so ye friend genie ana sa genie na genie ni dwarfs yi I think it's a difference in your metro okay hwe on say motia what is motia ebi dijaba ebi ba eja na ode ba etuana no ana say eja no won say eja na ba no nam janum no ba ena
gene so ebi dija enanam okay what I say gene so ebi dija enanam motia yam mframa ebi ka say gene so yija ba motia product mi danija that's motia na gene no ase omu ye nuafo almost the same but one say ya polish motia no on say o kan no koram say motia and also o kan do asa what dey kan do asa no M50 e friend say na do asa na ya ko wura na nanu som do asa ni ko wura na nanu som on say say enkremoso minimum bibiri but the minimum say wo ye malama e chese wo ye chese for but malam bibi di chese bi a obi o ye true daddy but malam ye chese for okay Quran side okay oh enkremoso sum but Bible no wo de adi free mu ba na no so Bible mo petimi chese na no so mo ye wa aboso so ye wa sese on the show ya kan condemn and the show so what I say enti saa so na enkremoso mo no omo condemn na no so sir yes and so woye kremoni na say woye yesum yi bia eno nka no bi no nka no voka you say eno na ye santifo ye nim kan kan boka na bi kan sa no kremfo na kan okay o kan voka obi a woye wo friend na also so na na no so na woye wo hwe anwem mo ne eguse de no yes e wo so din e de frɛ wo okay what is it that's omo no classify nkremofo no be classify so mo ye bone omo de omo nya nkremofo papa aso ma ko ye akomfo amosomfo bi de o ma betwi ade abetwi so what is it e dey go no kwa wo yes adna odisie omo obi hu say e ye di say ye ko ka se bi a motia ewo sabe koramu a eno no the problem e bit me aba enti gene no me to me spiritual ayina me minim no e almost the same so ne bia nimu a sabe baka se bia motia e tenten e bia gene e was in motia ade a we the same thing that we wow na ya se gene omo ne ye eja mu no motie and ya se motia temframam by gene the ejamu ankasa no motie they live in fire and at the same time ese gene no ya kesefo brane ya kan brofo mo ya kan say giant it just say gene si for mo a the number akoti say abewodro aso wote so oson saa na ye bete ye irisu na saa na yete mama kan say almost say spirit it me dan no any form okay your spirit bi na wo fere no oba abodi jabeba ibu a oba aboafo wow yes oba ti se jaka you be o ene bu abosom bi kura na so wo be chi no a bosom na ba wo suja very proper good say the like electricity aka bom say etete no etete pro good form say it say be ye ja bi aya ni so wow what I say be ye ja eso kete say buja na isi ya na ekufu na say dum obo ma say pia okay ba abosom ja ba tell me obi emu say ade na eba since a bema pa na eba what I say okay enti say gene oti ejam odi jet mi aduma motia eye won so temframa na so no eja enyo mframa so na nam so what I say okay enti akwa eti say sebe obi amfantini no obi asantini but omu nyina ya kanfo okay and obi agununi no obi kwoni okay de nyina ya kanfo okay so what I say sebe nipa eti asasi so pra say ebi suso sin yo fantifo ebi suso ba ene wa santifo ebi suso ba na bi okro wa ye chachu o ba ja say den wona mo asa nani aha asa pemfo wajije dem eso ko be ma onyin senso what ja say enti won profo bi won mo ana say sunsum no ye wo motia ni bi won mo ni di kan be chirim say ye motia ni bi won mo ya tenten ni abanane yes eso no emotia so enti eno na ya on say ye wa di bi won mo a me fan say Africa suma o ma no papa be wo a wo abeto ya be wo ato no be wo ato sa so na ba na wo ani kwa so osisa edu ko bisa question be asama ba o ba ti say o ma me ye wo to ngremosum a ngremosum no emo mara no e na obi di so say ye wo to Christianity mu a
eno ho mra e na obedi so se wo ye yoga krishna na no sumu a na no ho mra na abede obedi so enti se do be to sum bi mu a sa sum no ho mra na wo ye de wo hwe na wo fa so okay what I say enti jina ye ka no ye na no sum no ye de nim se motia na because ade a jin ni ye no eno na motia ne ye enti eno na ya polish no okay now another school of thought also say gin is more powerful than motia sana yate no yesi gin no omo ye more powerful omo tumi ni wo so e che motia de no eno kro bi omo sa ahonhom no ana maka say you mu grease so what I say okay ya wa ahonhom bibiri ya wo sabon sam ya wo even brand susu abra ultimate cover you ultimate kushia me kai one time you go wakekeeping 90s more around 92 okay once that na wakekeeping so ba na ejina ba DJ e de ni ho ti u ko ti na ko active fifira na akoda ye ba le ya fa kwan be sa ha tu dum nwuram kwan yo ye ba sa yu se akola ketwa ben se o boni bu be 3 years e se na akola we de sa na ju we de se ne do so nti nim se sa akola we de na ju we de na ma ye de the who answer I don't know, who didn't a second night cancer, the who answer I don't know yet anything. Wow, yes, I didn't yet anything. I feel open, Mrs. Memu baby, I'm a fire. In Muda, we would have won maybe fee. But Tom would have wanted to say, why yet anything? More better than oh, Peja, say, because I'm not going to know what you say there. See, I can't swallow it. You who answer the plan is why I have that. No, possible. No, of course, Major. As some making, I'm many dancing for. You see me to Muda, yeah, what can be any one to Muda. Mr. Muti team, you better fear and Musa Muchka. And the spirit here, what me done move any for. Anna, soon be also and ever a human with me. Okay. Soon be even Bosom Crown, say Bosom Bay and human over, visit tunnel. A short tunnel, and a Bosom tunnel. You why you turn on the feet. Yeah, some more. What I say? Or say, since I'm saying, why a bad time? Turn on one. Why a bad time? That's 2 million or bar and what a bema. Why your tunnel, the mechanic say, or your bad time? Your bema or tunnel or a bema. And what tunnel or your bar. Okay. But only no. Send you almost it almost or what I say? Okay. Omunye Sana moti ya ebitie. So, enti as amu mane owo no, esu ni omo ban ti se nipa pepepe. Ye wo bi wa ni so hye. Ese kwabra de enkoka no okaka no betwa sekan. Ana kwabra de enkoka no okaka de obo aba. Ye wo bi wo so aka na onfiu. Okay. Enti sana amu ni nyina no e fa so. Kwan mo fa so ye omo dwuma no different. Okay. Obeka tam no onfiu, but owo ba obeso na. Amana babe how. That's one more day on touch you. On touch you, brother. Not road. Oh, Obey. So if you know your bay for, turn one chill. Only to me, and oh, to me, no about Tampa, or see a movie. What I say? That's all one coconut open coconut area. Or you won't push you another one. It's dentist will be Jimmy Fear. On what things are there, bay or both you know, or better than the Yamana or any of both you. It is all come town on us. Radin Manosi, because when I am Yankopon San. Yes. And I never cast a town or a bosom phone. Because we are penny, who to me, the bro, bay is one hour. Yes. That's a baby. I'm this side. Not by 40 if you know both here, what you will be a ray, town on the chair. Or some many now, what want me a mono, or no so both you, and to have many people for us if you know. And intina, Bosum be a ever named the Brafo. That's a Brafo moment thing. Yes, Tano, ever the Brafo. And the town on say the penny per month, because so we are police for. Town of police is so on one check. May kind of say, some police be on the Marana. Yes. And a soldier I do before complain. Do okay. Cannot the brand ahead, man. Okay. Now the man, our dear man. Unya will tell him out. Yana no name. Unya will tell him out. Okay. So I say. Tan on yet was Mamaka say, or chili nipa say, or chino.
ofiti ya no wo chi nipa nanso so wono so ye nkakra na akokra wo so mu so a ani wu ase a onya obi what I say enti gini no any motia no omo nyina ya ade ententem okay nana mame nwure mu ha wo ka akora bi de me ko ye program bi way back ewo krobi bintimi mo the exact town ne din sabe ontimi nkobo obi kro din emfa nwure ni mase na kro no ewo donyina area ho yeah madam bi kote asori bi ho eno invite mama ko ekuse na that very day no invite me na me nko kro no sukrada say kro no kuta di mienu okay me ba omo sa area ho ana obi onim asante reji go be hu me ko me ye program no eduru time ya to correction oba be to correction bi na me nko kro no so da na me nim obi aso ho oba be to correction ni abo ne bia ana me ka tell so ya obi abo bia wa no ya odidi be ma bi atem we kan sem ni nyina amomu obi ase hey ade sofo nti me di majo no enye nne majo asem tete de majo na efi o mo de be kotere mo no na sa tu me ne die wo be hu ne bia wo hu no ahwe a se wa mu a wo be yare especially ya na enwa hu go ma enti no mo yesa nke bi beto no mo ka chem se nsuo bi da ho na sa nsuo no obokro no bai enti anadwo bi a wo ta sore anadwo a e de abesia na me bisa se ensuo so mo timi ye bibisa oh ensuo se ba ka se ensuo nyina so ye tano na ne tie ne se omo ye mpanimfo ye ka se tano ya aboso mo ye mpanimfo na mo na di mo tia na omo na de boso mabrafo na okay ana ba ka se gini na ye ka so omo de loss sanity omo ye mpanimfo omo de mra e na ye adwuma hwe ensuo da bia obi o hwe mi me ka asemi a kire ne woti fie na fie na wote ye no obi ba se bodani na oba besire wunsuo obesire wo se e bia manisika no ekom de no no fanto aduane ni a besire wo wa wo hwe mi bia se nipa mempam no enya na yakaya di oba hwe no fama no oba bia fama ebi nso no nso yasoma no ebi ano ehunfi a yasoma no oba beji nsama de abekumi ono nso emende ya bi hwe ye obi ono a ope ba wonya but ensuo no pena sebe na osoma ama sebe wa be chen ba e wo na sa ensuo na ba obaye no ho reche obaye no ho fun ene be sunsun bi e no obeba form of start ade e hye am de tie yo o ma na sa debi obaye no ho basa sa basa o reso so obi si aye no no me kame de ekra de kirewa me de start aba no nipa no ba form of bodani nipa ye guo be se 20 me na one last osan nyina me na obaji iska o me man 5 cities also on 5 cities me man 1 city eno na ope kese me de man no me se o chensi no within be 5 minutes me mo be 5 second one cause I bodani sa omo ya bodan for sa tele na so me but na omo ba papa me no be faso ba enti ahonhom no ensu bo nipa pa yi na ne na sebe mpire bia sasua tra ama sebe ya hemfunu bi no asase ede nsuo nkura na sebe ye hu nsuo mu fa to na edi ne kraton saade no pesere yewura ene mentwa no ensuo bi wo ba bi abetie wo ko kuro ba ko bi afra no aboabo ene kuro matara on so pe ufri aboabo a enya aboabo asoase aboabo aboabo sokoba aboabo ensuo bi da ho ye friend supan obi aba beto ensuo no asase nipa no medwene ho amenti ase me da bia meduru ho bi a me se ensuo no mfa se nipa no obefa no nso because bro ade bi ho no mo ense so otwe mo obi beto ufo nipa no ba beto ensuo no ho asase ne pe na eya awura ono ana ni tua se ono ya awura nso se me fere na ma mesi na ma tara so medwene ho amenti ase na menim ekwaya ahemfo no so fa so adai ensuo ho pe obi nso fere ensuo no obi asifie bi nipa ne ye nipa titiw o herbalist
also feeling sure now person o ya no feeling no. Na obi aka ya balance woni mse ni nsuo sitie. What na mo awon nsuo timi aba ofie nsuo na betimi afrɛ no e de abo wo dwuma wo de. Nsuo no nso no so yi ne mo adi kyerɛ masa adam me hu no ye mo hye. Papa no nye easy. Ya kan loss a empanifo no a o ka ho bi. I tell you. No crap. At omo de lead agro. Nsuo nipa hu O ka no ho ade obetimi aye no mo mo. Tumi e won sum na. Too much. Nsuo ye kanu ba tumi e won sum. Ana make ka ton ansem. Tano wo na baka bebree. Ebi ni motia. Ebi ni bosombrafo. Okay. What I say? Safo ni nyina ona tano bi o ye de. Ayi adwuma. Okay. Eduru ni e den a hwɛ minimo bi a na ɔyɛ nsa. Nsa na ɔyɛ no. Na o man nsuo ni kugu. Nsuo ni tini kugu nsuo. Nsa ni nsuo no. No hwe. Ana konfor bɛka kyerɛ ne sɛ nsuo ni mpɛ saa deɛ no. Enti no onyae. Nipa na ntie. Wo konfor hyɛ 3 months. Sɛ wɔ nsuo ni sɛ wɔ nyae a obeyi ne firo. Ɔso bibie no a retimi. Ɛne wo hyɛ asase ase. Enti bɛdɔ Maya mfa sunsumsem ni agro. So wonim sunsumsem men kasa ntie sunsumsem. That's right. So wonim sunsumsem a en kasa ntie sunsumsem. Because obese woni che wasase ko ese so a sunsumsem men kasa ntie da. Mfa ni agro so da. Okay. Because ahon wa ye frɛ wo ni obi e woni ni amu se hu ni da. But ye ahon ye ne wo mo nam tene de ye hu wo but mo am won che nyina no. Obi e woni ni hu na so ka bisa ho se de ntina no ko sua hwefo. Nipa so se e bisa obi e no na so na ye dwuma. Bisa ho sa. Mamo. Dada, ma men kota de mra ho. Tongra. Na me mebisa je no. Me mra mebisa. O mu dwumadie pa o mu di. Masi. Ye nti o mu tije mu. Me mra mebisa sa question. Abusuafo oba de nsra. Me ba chaw nya me ho adaje. Ena nkomo no ayede. Enso time ni swa. Enche ye bewie. Enti me ba chaw ma men to ade mra sisi ya. Abusue. Dane dan nyina me ka chaw se ebisa heba. Mama ebisa me to so ma so wate. Wonu kura bisa. Me salutu mo oba de nsra. Na ebisa heba. Eye aduro bia, eye mixture ene capsules. Na ebisa mro no ye ema ne ye hunie ye no capsules no ene mixture ne nyina ebo. Ene ma ye very powerful. Na mama ebisa se men kan tell say wo ye obi a osisi pa so osisi ye oya ana koko eye oya pa wo hia ebisa capsules. Ti asem ye ana waist pains ene male vitality so ye bema na won kwamwa no fom aniema ntimi nko yie ma wo papa akonhoma boy ye wo ade ya pa ne so girlfriend aba besra wo na na kwotu nkrom wa no antimi anyere na ade ate na abeja kwai ya papa me baby from America besra me o se me o ba me 20 million a night and 2000 cities a night me de be ma na se me se adwo wa na dwo me dwo wa na dwo fla na dwo abesi ahomachi nyina na mda so timo so menna enti mi tuas kana me hu se skana me tua no eho adwuma na me yede me ye abusia adusase men kan to se wo yo oba na won te de oba so de se be ma de se fa wo ha mu a na nka ba bia atoka pia mo nko ne da no horo na dem straight wo ankyerɛ bibia fa ka me yonku bi kai fa ka kama umpe na apetokwa sister tumrika na kwaje abisa dre bi wate bra wo ya gbada brijo koje abisa dre bi me pa chaw abisa se men kan to se na droway oba wanyi nsen eni kwa so no bi because edro no anu ohye oba akora nu mo eni kwa se oye den onum bie akora wanya 12 years ana wanya nya 12 years eni kwa se onum bie abisa se men kan to se omo Bremen New York Bremen New York e wonu no mobutu na ebisa numbers yi amemfa ma na bo mode ana no nkasa 0500 110115 0557 009 824 0557 009 825 we ebisa herbal mixture and capsules ena mede amawe me pa cho me do GB1 Industries GB1 Industries here ebisuako bi omo de edan so nko no mobo omo all kinds of roofing sheets
and chance ebi ye koko ebi ye blue ebi ye green ebi ye white any ade said the open bi ya wo ka on betwa ma omo so de enye so mo kwakra fi kwasi bro mi kuro mo omo machines omo wan na di twa mo chance omo twa chance se twa na doa enti abusua so onye so da bi ya ebi ba ko pe na madema wadwen GB1 Industries omo kwa de beti abo me ba to GB1 omo ni kuro bi ya so so omo kuro bi ya fra no akom office road wa custom barrier no baby a custom omo barrier no no amama na GB1 Industry no ewo me pa to the number si 0540 12 32 12 number na de pay ba ko so 0243 577293 where GB1 Industries omo number e na bede atubia yi enti bomo de na wone GB1 Industries enkasa na ebetimi abo pa because on the other Buffalo Heba, Mr. Haba, Buffalo Heba Castles. Owura Buffalo say, "One no dear, or the susum and a yagmano. Bra, and you may be one friend agro. Obi okuta susum, the who much abon sam. Buffalo no nam kwaho, na se bia ekatria, bia kasawate, haban kasawate. O twemu abati sa baby ka, owura entwam minti na anam. Maybe you draw you, means yare we say na mesa, enti bra betime. Enti bafo se men kan to se wo ye bema pa na wa ye mere e won pem na bema bi so on mo a wonu oba hia ya onu podo anya 1 minute o wo ye 1 second obi ye 1 minute se si ya pete yo enya ba ya nso na kwada wo so ne mo pete njira wa wo je mo obo se men sole no da nche wo ya men sole bema be wa gododo wo nye mere me pa to sore na wo bema de obenya se wujira so se pampe etia so yire nche wo ba de hwa na asa ono hwe di o se de bi bra to musa be diska de na so se eska we de enkwase sika na me ntimi we na ba fa se men ka to se bra ba ji sa magani bi na be boa wo wo se men ka to se ba fa se men ka to se ni nnu no oba bemfo no bi because wunyi nsia na akono mo wa hwe a ebeti wa se wunyi nsia no ena akoda nso mu hia wonim die nti a akoda no ba wiase ebi a no oben oba be na na toke ana oba meje wan enti ukoko yi no to place a oba de be hawo enti me pa cho ba fa se kan to se nimro no ewo all leading pharmaceutical shops be bia wo kwa on sabeka bi me pa cho je number se na ne ba fa eni dwa 0453 511501 ana 0208 233058 where you buy from the numbers and mede amawi. Me pa cho me do God's Way Casket Shop. Baby at all fundaka. Abusu fan ya mani agro. Onu baby na no ko hunu se fundaka bi efe. Mama, I'll buy this coffin for you. And I said this casket. Obeka so ba na mammo fo pa. Sister, o car na o dem no enya private car o car na enya private. Ade ya private ya me kwa me de. Say me wo yire. Nanso ade bi o me hu bi ya me kwa me de. Me ti studio me pa cho me yire te bi. Ma de na sense me mu yi me kwa me dia me ko wura da mo dia me ne me yin nyina dia me ni sutu me na fundaka dia me ne me yiri wu nne ya me nyima no si ya da ye bewu me ne me yiri wu nne me pa cho ya nkoto adaka ba ko nkase na yiri ni enti afo mu nyina mu da oboa enti ona ma private car bi ya enu dia ye nko dia ti so ba ne so beto bi amawa oba no wo kire onyansa o se hyeso adam dia na kai wachi dia o ye bia wo go because ya kai wachi na ba da fundaka no amane nya ono ma me pa cho God's Way Casket shop omo so omo wo funeral services omo funeral loan so wanya yie na woni sika de be yie wono omra meka so be boa wo ebi a wo peka bi e de afa wo funu e de akọ akura ase ne akọ akosie funu no omo ambulance omo betimi aboa wo ebi a wo pese wutwa video na yie no wono se after yie no wono se wo aso asi ba bi obo nsa se enti be kwa akoda na se enye video a wontimi wono sa na ma we so be twa photos ni nyina God's Way Casket omo so betimi aboa wo na de e nwa se omo so omo payment plan omo installment wo betimi atua bi na waje bi ukoko ya yie ne ba na no ma ba be dey aba be kasa ana so betimi so atua na cash ni nyina wo betimi aboa wo afa omo se omo ye Ghana ya fundaka at the same time omo sa so ya abrochire fundaka enti na de abrochire ne ba bia abrochire o Ghana ya enti so obi bi wu abrochire ha won koto coffin bi free America and as a casket and then put say kan coffin ya kan casket o say ya dada enti ayo de fundaka ko ne ko pe bi ne to de be boa wo
when you say on to funda kan so atifi tana hoy me pa cho omo Infantine Newtown e kan Infantine Newtown wa e be biri woni so me pa cho wo ko labor asafo labor roundabout wa wo do ani kire mo te say de okọ prempa assembly hall no me pa cho hono mo na e friend Infantine Newtown me pa cho bo se funda kan be biri ebu kwa ho me pa cho enya kwa ho de na America ade de okọ akoto ni fie say de be ya mo ba asem wa wo betime hu se aha na beto no e kwa ho fo no e bi ya no de ba besi kwa ho wo to ya area no pe wo so atamba ko mo sare akosi ba bi that's how be kono no no goso e omu wo edem kama ba bi omu no fine pa me pa cho je numbers na wo no omu ni nkomo 0243 737 457 and 0266 194 678 0234 543 479 0279 315-870. Omo die ya omo kan. Ebi ya na obi bia wu osabi. Ade e fe ne se obi awu akurase. Ni abeto na daka afri krom. Ah sister. Efe papa. Ah man no ne ma wo sika papa. Hwe so mo koto adaka ne wo Kumase. Efe. Ezi abusu abo moden. Na ebra bagidi. Ebi aba fine. But no do ba jo wa so ye. Abusu ente mebie phone line na tum. Ebi ya na pe sunsumu emwa. We yare wo sunsumu obi bia ne afra so many years when you na cross and ifra na intimate fobra mejo wa ho ye nti o se tumi e wo ho obi abodam ne dam no ye ni ayaresa obusu ne bi abodam wa me se tuntun ni kana fa na bra mejo wa so ye bra na bra ba we so 3 days pa na e dam na teko men kan na da sister tuntun ni kana bra wate e bibia betimi ayiye entrance na mu ya to adu abra ye nyi aduro no firi ho ope abrochire bisa ope abrochire nkrata ope so onye adwuma e wa abrochire obi abu kwase adu sika wo de ten bra majo wa ho ye ntie ni panama ho etimodi pieto ya de mra e na woro ye nworo pieto no mu fom de hu se majo oye adwuma but your numbers ni 0453 011926 0272854387 o frame majo number we ya ope so obe kuma TV so spiritual host so a me pa your number no ha bomodi arefa ye no bedi nkomo me pa cho bedase me be bia phone line no atum na me sa na laptop ke one question pe na me bia phone line no entum na so aba so bi na ye no atwetwe nkomo na jin no aye kai e di eti no muti jim na omu so moduma na sai oh say medical ka say jin ni muti ya ni nyina ye almost the same okay because you muti ya oba konfo so a okomujim jem ko ba ko me jem no that's it ya soja boku kuyasi no oguresi na konfo na oguresi obeguresi an she konfo no obekom ama ejan be yenso wow what you say mo jan ne jan kom oba prije gun mu sei sa wow what you say enso be ka so ye dey that's right you tunsun bia ne baby a wote you tunsun bia won tena bia sa ha na me dey metie ya me de me aso ye sa ha na me ntena dinam si wo moti a wote ensuo ye woni wote bipum ye woni wote kwaye ene ye woni wo asase to say asase planada so what I say ya ha ye wo yi bet no te moti a betimi atena obi e no no so tie bi wote ye ye bi omo so wo fo di ara moti a omo e bia no mo pepa ya pronsansa wow mo pepa fufo de omo mpe fufo de omo mpe ene omo ntimi ntena me fie omo fufo de omo pe omo pe no na ntwi mu fusu omo pe omo pa tagwe kodu ni sa they say adena na gini so pe what I say enti ba say ya profiling no what I say because broni bia no ba to na ba ko kuma no na ya konto but wo ba to e friend say obeto Michael any one what I say enti omo abrofon omo ye very smart to the sense say obetimi everyone be na agoro anytime be am bia so omo tie be before adu what I say omo guru ni because omo ba bibire no omo mi say na na mo soma na mo som de ko soro dada to so mo ko no mo kwa omo nyomu nyame dada what I say enti omo mi say na no omo nyame ana tete na ye som e fa so aye ye ni bone ne ade okay e no be convince ye ya omo de na mo ko ye omo be fa e fa ya enti adi bia broni atwo bia no sabe obetra ma na ye de ama wo de na wo no enye omo na the Bible bre ye no mo say eni kwa se be ma no oba eda
ayo bema ne bema da ko ba ne oba so da na so the Bible so ya na san so practice almost not practice the Bible na san shira so what is and can na nanom na ye adwuma no unko mu sia se obi se obi akofo obi to David don't think na David ana me kan radio so na be bia me gina bia se kan na be ko na nimu a chisi e nanom so mu kosua ne shina esa ba ye adwuma yeah de ye adwuma because MP now so ba ya o ba ya nsuo asomasi meye nanom no ma disa nipa o mistake o ba woni kosua na bo no tutu nsa bu so o ba na wantimi a ya nanom ase e simple what you say eno ba mana ko oh mejo mejo se ni me say na me o ba de o ye bobo pe patron ko mana ye de enso esa amansa ko me ba ko fo entime nye antena so pe patron me be phone line 0200 603602 0200 603602 pe patron me be phone line no o so brem me ya twetwe nkomo o ba de be shira Abdul Salam so wo tie me ya wo ho nko de ya pe patron ma menyu adwenkyere amete won ka che Nana, what's about working? As a matter of fact, sir, any pious reality, and now my suffocate one. I could have made trainers of the number again. Now, you return come off as a year. Sir, and can somewhere Old Testament in more. Out of Israel, yeah, friend of Yahweh. Yeah. Or no, you trade Gaman. You trade Gaman. You couldn't summon some couple. So, yes, I'm your man, the mother, or Bible. Yeah, Sir, o man na ekọ bone ho obo mu kokko se de mo ye mempe munyai obokoko ba ko mienu o ma nya otimi pai form na one time enipa 23,000 no mo nya ko fu okun so eno na okosi kokko he o polish no ye ye mo be fine polish invent hello obane gase hello papa o din ne ba bia kasa free Mr. Kasese Kakabe yes boats boats but tell you tabi a waduma na mi din na pese me kan bi kakra nem say na top key no kan sin bi say tano we batampa onye basabasa oduye no boni a obi bi mo abobi nya betra coach na so mo kan na pese enko oyo no sem to pase o emi na we fun o so kan se bi in the sense yeah, they did another matter, and I made it another matter. Now, me tell me, no, the fire, and another man tell me, says a son or more tear, dear, or so be say, I don't know, tell not to our own casa. Obama Bay, good evening. What now? Yes, idea, and then for bear phone. Hello, Major. Papa, meet you. Good evening. Good evening. Hello to Abdul Salam. Yeah, Abdul. I want to say. What I want to say. Oh, Namada do teacher boko. Ya do ba dia sipa. Abdul yanko. Major de mo pante se mo tin in kache kakra. Pa. Okay, and na kontu kakra to mani se nintira. Mo oba dia fam boy mo ate. Bia be fa. Ami o Major. Major yanko ya se me so. Na to ke mi chena mi break. Biso Joso pa. Major kakra mechanic yini ensu a woyɛ tano yɛ fɛ no ɔbɔfo tano ensu a fɛ no ɔbɔfo tano oh major ɔbɔfo tano na ablɔfo no bi na mo de ba yɛ fɛ no ɔbɔfo bi da ne bɔfo ma tɛ ne na meta no jɔ nto wɔn major yɛ mla ya sɛ sɛ kɛse jini ya wɔn major jini uko islamu a jini sɛ de ɔkan ɛyɛ motia ba ɛyɛ motia no ho a din bi sɛ nka yi nipa ne yɛ so dafoɔ nti tẹsí ìjọba ọmọ nso mi lè nípa ya ba ọmọ túnmí na máa yẹ fúrọ ọmọ dúbílẹ na máa yẹ fúrọ ọmọ ẹsùn dàpọ àǹtí sáà na jimmy ní tiẹ. yes so ọhún bá ọmọ dúbílẹ na máa yẹ fúrọ ọmọ jimmy fún ọjọ ọmọ hún ẹdín. mo mẹdàsẹ Abdul yamisha ẹnna wà dé nkyẹn ìbàtọ mẹfà one last call ìfà last call ẹmí ntìmí nfa call níbi o sọmọdé show you more. Mama Masu Yasne. And can you 2 hours and get back pro your brony masopa? Once and come on ahead. One last call, 0200 603 if I make a tribute or Baswa, now may the show not have a really. Nana, Sunday Abdul Salam, that you might all can eat. A branch and I can move up. Well, Gramonin show. Yeah.
na jeneni ya ye kan yɛsɛ ɔte gyem ɛna moti ya nso ebinom nso te gyem so what's na no kasa no sɛ tano yɛ batampa ɔhwɛ ade ha enti wɔ abrafo no ebinom ne moti ayɛ no soma for servant brainy yɛ servant okay so that brainy ni so ɔhye enti ka brainy so ni ko moti mu a because the kasa ɔnso so yɛ gini okay what does because ni so ɔhye brainy ne timi chi before fra mama dio ya jo so papa Nana Tompe, which are only a black hair, your first ready to control. That was a new do about power, so the chair control enemy. Nigeria found and that's on the fire class. Jimmy, I street, we are. I know I should chair more to your baby with the Jimmy, your quantum bantam. Jimmy, I swear to all Jimmy from Mutia to Jimmy. Jimmy never had to chair more to your baby. That was a new do. And I thought you were firing the chair baby. Moti we are seeing now. Moti at 10 minutes with make a motion. We are seeing now. Ghana we are seeing now. Moti everything the 10 minutes. Eka we are seeing motion. What you say? It is a Moti be a friend contemporary movie. Your contemporary temple. What that's over friend say. Nana okay. Ya the best here. Sa for tell about to be another number to. Sorry, I'm not okay. Social media. Obesa o di mechia, o follow me. I'm not okay. I'm go kubuatin Facebook no. Na official Talkie e o Instagram. Na not okay TV so YouTube. Enti obesa o hwehwe me ankasa say oni mi di nkomo a frɛ number na le screen o TV no so a eguase. Me pese me bobo because your time is short. Do the number why visit go na bobo. Na friend komo bi e wo bia ye beka. Bye bye. Me pa cha obusia for oba de nsia mo nyina. Me din ene mejo one. Open me din akasa. Major Prophet Charles Opoku Dako. Da ewiase nyina from mejo one. Na me sunsum a me no mo ye adwuma de me kom nyina bo mu a ye friend the great oracle. One ba ko pe. Enim de achi obi ene ho. Ye gire se kawo. Abusia oba de nsia. Me kiru nyina oba de nsia mo nyina. Me chia me ya me yire. Na me chia me akasa me ba true love. Oba de nsia mo. Na brasa me onkwa na metimi achia wo. Oba de nsia. Oba de enyo. Beso me chia konfo nyina. Ghana konfo nyina. Ghana konfo nyina. Me chia obi a. Na chia sunsumfo nyina. Sunsumfo.